fit any asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe. Ebusia for me mama akwaba back to my GHS so meeting edina ama oruza na sanada no be no no ye di ehia dia na tese training issues and ebre asoso na training issues dia na o man emu ensem de ekone de eba de di kan de hunhia ema o man ye nkoso eni ni punto ni no me de beso mo e wo sa kwan yi aso na ye ko ensem no emu no endrada enre no ye mampeni dada John Domani Mahama ebimu say flag bearer de ema NDC amanyuko no wo bekasa echire eye omamuni nia na ne kasa ye mu no wo de to just say akwaye say eye entiase abonya ye emfa eye chairperson of the election commission Madam Jen Mensa the declaration of year 9th December no anam so amane tutu wa na mo pino akwaye say sa entiase na wo mo enya mfa wonu amanfo edina so e de futu aba se ebeyanka mintim wase na wama nso se mentiase ne de kan wa wo mo eyenka wonti efutu na nka wonya nyama ni nia emu na so wonya na nka se asundue ehu enti wonya ema ne nka but wono edina so ka se enye se woni masundia na se wonpa asundue wo my Ghana yo manya edena koma so o my Ghana yo manya chese adidi of man hu no ye na koma so ade na enye asundue ene wonpe but entiase wonya ho a onim se sa entiase no ensipi na wenya sade a enye no wo man krampo no ye kebi mami kebi amemu kwa edibu o man krampo no endi mu esaniti ene nam so ado se futu abano castona no wo pressing on wo mye ni se atentene bia ehia ema eye wo man munipa wo mo atu abania no ebetimi aye wo de amon na ebre wo de ne nsem no atudwa no wo twemu eka se na mi adum wa ye no mampeni pen ana ne mampeni ye no mu no we hu se ne etu aba atese mampeni wo teso etu abetia ema eye wo opponent a woni ne ejina ewo eye abato ne mu no yetimi etu aba no edman ema wo emu o mampeni a wo teso ti adwa so no wo fa phone frɛ ema no congratulations Eshen in crying say money jumapa na uje mu de man nte de say ade no hu bi da na say hu abato da ba de hu bi pa say ato aba ma na ba be mu ene bi mu so ato aba tia no ama no fia be mu na enye say this time around no ye tumi hu kom ene de na nti wo prede ni emie ni say kwan bia so no EC the declaration ye result ba ye for the elections be be mu na nti anam so amana ko file petition ebo Supreme Court na de woman ene say wo pese nipa dodo no epe no say na ye 2016 nipa dodo pe a wo mo ejina so de to aba ede etia no ede ma the opponent ye sitting president na Akufo-Addo they say onam so jina so ebo na ba so esa consider the man no sa nipa dodo pe na sa break so wo hwete ebebe mu ama wo man Ghana mu ya na so bia etimenya no wonte ase ntenye se tumi kombi ede de na say na so na ye de ne futu a empenifo awodo abemu etunifo no wontie na oman emu eyedie enti na tese wode ye fasa akwan so tese wonya ensem no emu ema no enkaye na wode ne nsem no atudwa de busa form oka opotoka sem no enti mu preme na me enkekan bi ye ne statement that will make here no emfa mama say I say as a former president of the Republic of Ghana, a country that I love dearly, I am here to assure you that I know what it is to act in the interest of people, of peace. I have always done so without reservation or hesitation. I know what it is to contest an election and to have the good people of the country choose my opponent to serve as their next president. I know what it is to concede. I have done so before. In 2016, when the election was not called in my favor, I conceded.
I considered in a congratulatory call to my opponent, and then not long after, I considered in a public address to the good people of Ghana. I considered not simply in the interest of peace and democracy, but because I respect the will of the people. I did then and I will do now. So when I say that I will not concede this election, please know that I have not taken this decision lightly. Understand that it is not because of a desire for power, but because of a dedication to the principle and a commitment to democracy. No, any sema a statement of a speech and a nation address we hear and brother no statement dear one more and to say be a for marking kai adamant to say the michele bunyano watchere ase ewo eye bofokasemu and to say me asomunu na to say what in sema say ya was say a principle wonim ebi any commitment to democracy and nam so and na so ensem no de na say futuo and won pe and asa sundwe any woman just say kan ko any ni na kuma so da ni ade and then ni so pa but say atentene ebe ye adwuma no enunti and wekra ensem no emu ewo so na odi ni nsem nia ebe tu dwa ebi ni Ghana for ebi airborne about to say why yade pa say wa kire say wo yo man papa as wo man mu ensem o man atentene ehia ma o man ma sundwe etere o man mu ehunya na wo de sade na kwa adwuma tete wo na edi ama o man kebi ma min kebi amemu no de bi so ebi so abebo ne chi say o de okanya ne fa ko ma kire krapo say o man mu adwinkra eni nitemse ebi obi tete ye former president John Dramani Mahama obi betu no fa na ye mpanifo nimdifo a bomo ewo kra nsa na mampanidie eba ye o man mu say ahemfo ne tete mpanifo wodo ne tete etuufo sa akwa ne so na tete wo de wo ne say wonkoa na tete wo principle wonkoa na onim democracy na wontia na pa tete wo kra pom no wafa ne die ene obo ama mpanifo no adwene de eyepi woni pa etri obi ane na adwenkyere na say obi ane ne de sa so na wo so owo wo de efa eye ensem ya bidi abetu de niti bomodi and fa so me e comment section na dem social video we on other social media platform follow you on Instagram, Twitter so at @TooMuchGH_, Facebook so @TooMuchGH. Meeting the Nana Ama Ogusa Yame Yaduma, the website is Shabi Makram.